U studio nam dolazi Cesar Garcia. Un pasito pa'lante María, un, dos, tres. Un partisano, portame mía. Ay, un pasito pa'lante María, un, dos, tres. Un pasito para María, María, dos, tres, María. Un, dos, tres, María, María. María, María. Bravo, bravo. Cesare, Hvala. dobroveče. Dobro veče. Kako si? Večeras ti i ja imamo autentičnu frisura. Dopada Moja ti je se moja- katastrofa, ali ti si sjajna. Ne, Vidite. najlepše ti hvala na komplimentu, ali i ti izgledaš fantastično, Cezare. Hvala. A još lepše peva. Cezare, pesma počinje sad. Taratam tam tara tara, taratam tam tara tara, taratam tam tararam. Stop. Javio se Nemanja. Ja nemam pojma. Ja mislim, nisam siguran, nisam muzičar, ali da je to pesma od mog dobrog druga koji peva čak i 200 na sat, ali ovo je Ivan Gavrilović, možda došao sam da te ženi. Da li je moguće da je Strašno. Poeni za odjetiv. Bravo, Cezare. Hvala. Sjajni prsten da ti kupim.